18 je sati i 20 minuta. Vrijeme je za zakucavanje. Dobar dan. I ovog smo tjedna pratili nastupe hrvatskih klubova u Europi. Najviše je naravno odzvonio 19. uzastopni poraz Cibone u europskim natjecanjima. Naš novinar Saša Marić u Parizu je pratio reakcije francuskih medija. Saša... Igore, da, i ovdje u Francuskoj naslovnice jednostavno vrište. Evo, jedan Le Monde donosi naslov u kojem kaže Qu'est-ce que c'est Cholet. S druge strane, La Figaro piše La Coche Cibona i nitko se ovdje ne može načuditi što se to dogodilo, da Cibona ni protiv njih nije uspjela prekinuti ovaj negativan niz. Ali idemo vidjeti što su zabilježile naše kamere. Cibona je kod kuće primila 95 poena od francuske ekipe, a to ne može baš svatko. Ako ste pratili statistiku utakmice, mogli ste u jednom trenutku vidjeti podatak da je trica Choleta izvrsnih 10 od 17. No daleko je to od lude šuterske večeri. Više se radi o odrađivanju posla, pogotovo nakon što pogledate iz kakvih su sve pozicija pogađali. Prebrojite koliko je tu bilo teških šuteva, preko ruke, koje profesionalci vrijedni drugog europskog razreda ne bi zabili. Tek posljednja trica AJ-a Slotera spada u kategoriju nemogućih, a za sve ostale Francuzi mogu zahvaliti mekanoj obrani Cibone. Premekano smo igrali obranu, bili smo previše razvučeni, oni su se razigrali i onda u drugom poluvremenu je bilo teško ih vratiti u neki normalni ritam. U nastavku Cibusi su postigli 54 poena, najviše u jednom poluvremenu ove sezone, ali dovoljno tek za poraz 95-90. Nije dovoljno igrati 20 minuta, nego utakmica traje 40 minuta, od prve do 40 minute i mora se biti pravi ukoliko se želi pobjeđivati, naročito na nivou ovog Eurokupa. U drugom susretu Cibonine skupine Spartak je s 89-71 svladao Ratio Farm Ulm. Rusi imaju sve 3 pobjede, Ulm 2, Cholet 1, a Cibona je i dalje na nuli. Idućeg tjedna momčad Veljka Mršića gostuje u Francuskoj, a i utakmicu iz Choleta možete pratiti u izravnom prijenosu na SPTV-u. A kad se izgubi utakmica, onda sam ja jedini krivac, kad se Devita izgubi. I dobro, u redu je, ja se slažem, kad bude tako. Tako da je u mojoj glavi svašta. A o tom svašta neću da govorim. Eto, hvala. Malo tko je očekivao da ovo svašta u glavi znači razmišljanje o odlasku iz Cedevite. Nekoliko sati nakon ove izjave Maljković je donio odluku koju je poslije iz Ljubljane njegov menadžer priopćio sportskom direktoru kluba Mateju Mamiću. Pa teško mi je reći razlog jer vjerujem da razlog koji mi trener navodi nije dostatan za jednu ovakvu odluku koja, moram priznati, me iznenadila jer ona uopće nije sportska. A nisu sportski zato što je Cedevita u ovom kolu pobjedila Solnok, iako mu je dopustila 51 poen u prvom poluvremenu. Nisu sportski ni zato što je Cedevita u trenutku Maljkovićeva otkaza povezala 2 pobjede u Euroligi. Pa kad nisu sportski, ostaje nam samo da nagađamo koji su pravi razlozi odlaska.
a nagađanja je bezbroj, od navodne slabe komunikacije s Emilom Tedeskim i Mladenom Weberom, pa sve do toga da su problemi počeli nakon oslobađanja hrvatskih generala prošlog tjedna, a ti problemi bili su osobne prirode, vezani uz širu obitelj Maljković. No ponavljamo, sve su to nagađanja. Samo Božidar Maljković zna prave razloge svog odlaska iz Cedevite. Mi smo mu zahvalni na tome što je u svojoj posljednjoj utakmici na klupi na idealan način predstavio našeg gosta iz rubrike 1 na 1. Jedna pozitivna stvar, Juka Nurkić koji zaslužuje da igra i ranije i da ima veću minutažu zbog tvog odnosa prema treningu. To je igrač koji ima veliku perspektivu i u našem timu izgleda jedini igrač koji može da udari rampu. Uz podatak da je Nurkić zabio 9 poena za samo 12 minuta, prisjetit ćemo se svih rezultata kola. Split je pobjedu nad Cibonom platio ozljedom prvog strijelca Ivana Mimice, a Radnički slavio 3. put zaredom. Zadrani su bili nemoćni u Podgorici jednako kao i Makedonci u Laktašima. Zvezda je svladala Krku, a Partizanu pripao euroligaški derbi. Na vrhu su i dalje i Gokeja i Partizana. Cedevita će s Jakšom Vulićem pokušati sačuvati 3. mjesto. Cibona i Split imaju omjere 4-5, a Zadar je predposljednji s 3 pobjede u 9 utakmica. 10. kolo našim predstavnicima donosi 2 utakmice na domaćem terenu i 2 u gostima. U Draženov dom dolazi Zvezda, a u Krešin MZT. Splićani odlaze prema Širokom Brijegu, a u nedjelju Cedevitu očekuje paklena atmosfera ispunjene dvorane Pionir. Sarajevo. Crvena jabuka. Naravno Dragana Mirković. Mirza Delibašić. Aco Petrović. Košarkaš. Ne znam. Nikad. Na hrvatskim parketima igralo se 7. kolo A1 lige, a pomalo iznenađujuće vidjeli smo i 2 gostujuće pobjede. Dubrovnik je bio nemoćan u Slavonskom Brodu, a Kvarner pobjedom u Križevcima došao na vrh ljestvice. Šibenčani su nakon 40 minuta igre slavili u Osijeku. I dok je domaća pobjeda Alkara nad Dardom očekivana, Zagreb je kod Zaboka doživio prvi ovosezonski poraz. Igrači Daniela Jusupa prvi put nisu na prvom mjestu ove sezone, ali i dalje imaju 2 pobjede više od sve boljeg Džolija. Iznad 50% samo su još Brođani. Darda, Zabok, Križevci i Alkar imaju po 3-4, a na dnu su Osječki Sokol i Dubrovnik. Zabok će i u ovom kolu igrati protiv lidera, a u subotu igraju Darda i Križevci, te Đuro Đaković i Alkar. Nedjeljna matineja u Trnsko dovodi Osječane, a kolo će zaključiti Dubrovnik i Džoli. Dame su odigrale 6. kolo, Luca Ivanković s 30 i Antonija Mišura s 28 poena prošetale su Splitom. Agram je poražen 6. put zaredom, a Pleter je svladao Raguzu. Gospić je nanio tek 2. poraz Zadru ove sezone, a sigurni su na domaćim parketima bili Medveščak i Novi Zagreb. I dalje se nastavlja velika borba jedinog euroligaša i Šibenčanki, a sve vrijedno prati Gospić. Medveščak i Zadar imaju 4 pobjede, a po 2 su ostvarili Raguza, Rokul Pula, Trešnjevka, Pleter i Split. Studenac i Agram nemaju neki obećavajući početak sezone. Ovog vikenda Džoli dočekuje Pulu, Trešnjevka Split, Raguza Gospić, Studenac Medveščak, a Agram Pleter. Zadar će u nedjelju igrati protiv Novog Zagreba. Vidjeli ste u našem prilogu u regionalnoj ligi da je Jusuf Nurkić bio jedina pozitivna stvar u igri Cedevite. Taj dečko nešto nevjerojatno zaludio je cijelu Europu. U Parizu je naš novinar Saša Marić. Saša donosi reakcije Francuza. Igore, i ovdje u Francuskoj se vidjelo da Cedevita bez Jusufa Juke Nurkića ništa nije mogla u toj utakmici protiv Solnokija i da se sve promijenilo kada je on ušao u igru. I zbog toga su ovdje u Francuskoj jednostavno poludili za tim igračem. Evo, zovu ga čak i u francusku reprezentaciju. Jedan Le Monde ima naslov Ale Nurka Charles de Gaulle. Ja sam Jusuf Nurkić, a ovo je moja priča.
košarka, to sam još nisam skontao zašto, ali kad sam bio mali veoma i nikad nisam bio viši od svojih vršnjaka, uvijek sam bio normalne visine, duše stari mi je bio tada ekstremno visok i jedan dan se desilo da moj stari se vraćao s posla i to je malo smiješno, ali mislim gužva je bila neka i moj stari je pretukao 14 ljudi i u novinama je izašlo to kako je jedan div pretukao 14 ljudi i taj agent, sadašnji Enes Trnovčević, je našao tada mog oca i pitao da li imam sina i tada sam ja se pojavio kao mali buco, ne znam, 1,71 sam bio visok, ali ne znam koliko. I tada je sve krenulo, zadnje 3 godine sam naglo izrastao. Pa 15 centi godišnje sigurno. Nisam uopće basketario, to sam počeo pred Laško sam dobio jednog trenera, Ozvrna Seleskovića, tada sam radio s njim u jednom malom mjestu pored Živinica, Bašigovci i tada sam radio prve košarkaške korake, to jeste trčanje ili bilo što drugo. Ja sam blizu Živinica, mjesto Svojat. Stvarno prelijepo mjesto, meni je uvijek drago i kad god mogu ići dole, ljudi tamo me vole i stvarno mi daju ogromnu podršku. Stvarno ekstra mjesto za mene. To je blizu Tuzle. Svire sporta je stvarno obavezan, tako da jedan put, 2 put do 3 put godišnje sigurno idem dole i kad dođem dole je stvarno druženje i stvarno volim da se družim s tim ljudima, stvarno su dragi i uvijek dolaze da me vide i tako ja njih isto. Počeo sam prvi put da trenam košarku 2009. u Zlatorogu, u Sloveniji. Tada sam došao na probu, naravno i tada nisam prošao prvi puta, došao sam drugi put na ljeto i tada je postignuta suradnja sa Zlatorogom iz Laškog i tada je se počelo biti. Svaki igrač je htio doći u Laško za razvoj, tada je klub bio stvarno ekstra za mladog igrača. Ali evo, prve godine kad je bilo sve sanjski, sve počelo se pogoršaje, pa do 3. godine, naravno, kad sam ja i napustio Laško zbog trenera Miloša Šporada i konflikta zbog njega. Ljubavi nije ni bilo od prvog dana kad sam ja došao, meni čovjek nije jednostavno nije mi bio trener kojeg bi ja volio zbog njegove, ne znam, tada kao ja mali sam bio i jednostavno odbija je od mene. I puklo je na moje povredi kada je došla moja povreda koljena. Tada stvarno nije moglo više jer on je imao svoj neki plan i program i preforsiranje, radio sam previše i to je došlo do toga. Ja sam dobio priliku da igram za Olimpiju kao posuđeni igrač Laškoga u euroligaški turnir u Beogradu. I prije toga turnira sam sa dogovorom svojim agentom, to je tadašnji Enes Trnovčević i dogovor smo bio da ne dolazim više u Laško. Jer s obzirom na situaciju nemam šta da tražim tu. I tada sam otišao dole, naravno odigrao turnir, prvi puta igrao kako treba, mislim po minutama, prve minute sam dobio nakon ne znam koliko godina, uopšte koliko igram, dobio sam priliku i iskoristio je. I Cedevita je kontaktirala, posle Beograda sam došao u Ljubljanu gdje sam odmorio 3 dana i posle sam došao u Cedevitu na prvi trening kod tadašnjeg treninga Zulovića, Dražana i par dana nakon smo završili suradnju, potpisali i to je to. A problem je bio zato što sam ja imao kao važeći ugovor i zato sam ja i napustio Laško, zato što nisam mogao čekati svoje punoljetstvo. Onda ja sam prije punoljetstva napustio klub i došao tu i trenirao sam cijelo vrijeme sa Cedevitom. I nismo trebali ići na arbitražu, na FIBU, dogovorili smo se klubski, između kluba je dogovoreno odšteta i sve regulisano. – 2012. ljeto stvarno za mene puno strasti. Prvi put za reprezentaciju sam igrao prvo U18 B divizije u Sarajevu. To je stvarno nešto što nikada neću u svom životu zaboraviti jer tada sam bio sa najboljim ljudima oko mene. Igrali smo domaće prvenstvo pred domaćom publikom koja je stvarno bila fenomenalna. Na kraju pred mojim narodom to je stvarno bilo ekstra i ostvarili smo istorijski trenutak da smo bili prvaci te B divizije iako nikad nije bio plasiran u A diviziju.
Da, došla je još veća nagrada sa strane gospodina Aleksandra Petrovića, našeg selektora A-tima. Došla je poziv za seniore i ja sam naravno prihvatio tu ponudu sa velikim srcem. Naravno, došao sam u društvo Teletovića, Đedovića, Vrajta i ostalih koji su stvarno me super prihvatili. Došao sam tamo i radio što mi je gospodin selektor tada već rekao, da dođem i da vidim kako je. Skenderija je ovog prošlog ljeta je stvarno bilo, to još nisam ja vidio, doživio kako je to stvarno atmosfera bila, van očekivanja svakog kada je došla Gruzija, to je bilo puno, zadnju utakmicu na oproštaj kao stvarno ljudi su došli da nas podrže i hvala im na tome, to je bilo prvi puta pred punom dvoranom da igram uopšte domaćom naravno. Protivnike manje više poznajemo, igramo kao mini bivša Juga, tako da osim Srbije tu i Litvanije, tako da to su kao glavni favoriti i treće mjesto je otvoreno. Sada samo bitno je da nema povreda i da se svi odazovu i mislim da drugi krug ne bi bio pod upitnikom uopšte. S Cedevita imam dogovornu suradnju na 4 godine i bude sve u redu, naravno da želim ostati u ovom klubu i pomoći klubu do zastavljenih ciljeva. Stvarno, nevjerovatno prvi. Ja sam bio do prošle sezonu još junior i tako da je prva seniorska sezona bila Euroliga, ABA liga i evo napokon još i ubrzo je hrvatsko prvenstvo, tako da stvarno nemoguće kako to sve ide brzo, prebrzo stvarno i evo i Božidar Marković koji je stvarno ekstra trener i komunikacija je uvijek bila kod svih igrača jednaka, nije nikad pravio razliku, uvijek ti je govorio što treba da poboljšaš i da bi bio bolji u nekom segmentima igre i znao je uvijek u določenom trenutku reći šta treba da radiš, to je stvarno bio plus kod igrača. Zagreb nije komplikovan koliko sam ja mislio. To je ipak, ja sam živio u manjem mjestu, skroz u Laškom i došao sam u Zagreb koji je 1 milion stanovnika i stvarno sam mislio da je to prevelik izazov za mene, ali nije uopšte, stvarno je super grad i sviđa mi se. Mogao bi živjeti u Zagrebu narednih 100 godina. Otac mi se zove Haris Nurkić, a majka Rusmina. Stari mi je policajac, a majka je domaćica. To su mi najveće podrške trenutno u cijeloj karijeri i životu. Bilo gdje ja sam išao, oni su mi bili stvarno podrška i bez njih ne bi sigurno bio ovdje gdje jesam. To je već opet jedna mis priča koja se vrti u krugu oko Zagreba i gdje god stavljam me svi to pitaju. Radi se o biko borbama, mislim moj djed to stvarno organizuje i ide na te biko borbe. I jednog dana je moj stari išao sa njim i jednostavno bik se oteo kontroli i on je uzeo bika za rogove i oborio ga, ništa drugo, tako da to je bilo... Da, stari. A šta da ti kažem, mi smo normalna porodica. Pa u košarci želim ostvariti iz sebe najviše što je moguće više. Ako mogu da napravim neku karijeru, što je moguće više, to ću pokušati. Trenirat ću, radit ću sve da budem bolji. Ako je moguće da dođem do najvišeg cilja u karijeri, a to je NBA. Ja sam Jusuf Nurkić, a vi gledate Zakucavanje. Košarkašice Novog Zagreba poražene su i u 5. kolu ženske Eurolige. U gostima kod Polkovica u Poljskoj nije pomogla nova odlična utakmica Mirne Mazić koja je imala 18 poena i 8 skokova. Očekivane pobjede u gostima u ovom su kolu ostvarile i košarkašice Jekaterinburga i košarkašice Galatasaraja. Galatasaraj vodi, ali u idućem je kolu slobodan, pa Jekaterinburg ima priliku za izjednačenje na vrhu. Polkovice i Mondvil imaju po 2 pobjede, a Prag i Avenida po 1. Novi Zagreb svoju će prvu pobjedu u Euroligi tražiti idućeg tjedna, u srijedu u Trnskom, kada u goste dolazi francuski Mondvil. Možda. Ne znam. Neograničeno. Čistačica.
Ja. Michael Želabal. Pa uvijek izvodim najbolja. Za 4 godine. Toliko iz Pariza, dragi gledatelji. Vraćamo se u zagrebački studio. Kako bi rekli Francuzi, coup d'etat, što znači doviđenja. Ali Saša, Igore. Saša, to ne znači izgleda da imamo nekih satelitskih, manjih tehničkih problema sa satelitima i vezama, ali vjerujem da će to naša vrijedna ekipa iz režije riješiti do idućeg petka i 32. zakucavanja. Ostanite i dotad uz program SPTV-a.